beli larehi nanu la acara pamaringu eti lai ka TV. Bande ditarong ya napulong ni miri malakata hamayang. Doa mo meninggol la awang jangga. Kapipi ari kami nahu la dalumbuhang maniparong ya napulong manang. Amin. Ang buhangku latam ni mirihu karito napulong naparong da lalu du yana weling la imbarani kabudu hakam pulu tailu dalat nokam pulu lubal dalat nokam pulu hau na tema na rihi aparukuna hiling na dalat nokam pulu hau yedu yaka na babatanda na bawana kana pamatung gaya na mahamu hangia duma palaku ya na pawuku na ala mata aruki roku na miri yehu karito kana tuya i ala dala ietinda ngara ya na pambuhana mata i karito kawotu hailanya lundu nunu anu ang buhang tamu na miri yehu karito na karioku healing muna takaliruamu ang bui na kariok yan na pihalanya taudamu na healing muna yakalahilu jawa pemulihan wana luka yana dakalipaki ya na tau na majili na mambodo yakadia na tau na katiu-katiku dan benanya ruku pamanang wang yana ia batu nanu hau anana pakiham lahiri nona na tau na kihanya na luri na hamu bieli hamana lakawungana ang buhangu na hura tumatua ni manyaruku na hiling bokulu dala hurat matua ia duyaka na luri malundu na papadarama na miriyo karito la yehu i ala na pahamu bialia na hubungan daw na tau na papadikana na mambadang puata preruku dan jalada na papahamu na ala yena dia dira analanu la hurat ibarani na tuliya rukunai ala nama pamatunya buan dabana nama hamu na tau duma palaku ya na pahukuna ia batunano na papahamu na nona ndi ia baya ruku pakabelia na mambada lapahu ruku na papahamu yana kana jadi witi lima na imiri na maparahanya na tau palaku ya na mahamu ndoma tau na maparahaya na pambada papahamu na imiri de ia baya ruku na kanyuru ririhi nuna kesempatan ndoma kata jadi berkatu ang buhanggo na tami meriyehu karito na kesempatan healing atau pemulihan na pawana imiri ndoma papamandanya na tolu ihi na mpuaduku dang na katiu-katiku na handuka dang na panyaki kata patandanya nuna na panamun na imiri ia batu nano na papahamu na imiri ndia biaya nduma kana hamu biali na mambada lapahu ririhi na kesempatan duma nyuta kata palaku ya na mahamu damu kata jadi berkatu lapini tanah yena amin mala kata hamayang miri kapipi arkana
kama kanandinya na panamu laluri maholodo-lodo, kama palaku ya naluri na mahambu. Amin. Ang buhangu nuna ya napulong na miri kawai, ang bumarua bago pa-like ya, subscribe, ang pabirinya laangda. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.